Karangan Cutia Guai Cerita, riwayat sikam enam beradik, ngemik sai sana ngemik sai tuhau, kekalau nasiap nawak sai rame. Agungan adat sekam sai tuhau, jadi panutan adik beradik. Wawaikan andan budi bahasa, pakai ngebina adik murami. Sangun kak nasiap jadi sai tuhau, yo payah kimah mak tumbuk bangi. Jadi penggatai tian sai tuhau, minggungkan adik penajo rami. Lamun wat rasan dang sukan cawau, nyo rasan wawai nyo rasan sakia. Ikam jo adik siap sedia, memugo rasan dapat cenatia. Hadapan raja sai nomor 2, riwayat uria mak tagih anggia. Yo anjak pernah menang di umau, terjawah anjak badan sekelia. Menang di umau jawah anjak jimau, ulah yo ngapah uria mak ngemiak. Kak gadu pernah muneh dak jawa, bagian nasiap lagi lak ngemiak. Tano berunjang kemiak juga, alhamdulillah nuo kak ngemiak. Nasib ram unyen mak pandai dia, kekalau dapet nawak sai ramiak. Cemecak ratau sai nomor 3, yo ragah getual kak kelai sakia. Alhamdulillah lancar usaha, nuo di Jawa muneh kak ngemiak. Kacau serundau di kedau-kedau, mobil dan motor muneh kak ngemiak. Ngemik peretak mak kalut bigau, tabungan di bank setako nariak. Saya nomor 4 cemecak megau, yo ragah nadai dan apang pupiak. Barang yo tumbuk yo wuwah muka, pandai nyusurai badan sekeliak. Tano yo lagai tawit usaha, mak milih rasan unyen dicatiak. Tawit bepita kalau memugau, ngemik bagian nawak sai ramiak. Cemecak batian sai nomor 5, rajin ibadah mak makat tepiak. Yo pandai ngajai dalih berdoa, jadi mengian adik kununiak. Raja penyecek lukung kenyawa, yo ragah rawan kak kelai bangiak. Ngemik usaha di kedau-kedau, perlu belanja tinggal kemeriak. Cukup sekian batas pai dijauh, karangan kisah 6 beradik. Kata mak nyaman wat salah Jawa, dang jadi ate ai meti sai rame.